Ketheka, it's a good evening na niwirigiro bwako ndithirite orina ntuku njega na rua iri Jumatano tariki 19 mweri jojo 11 mwaka ni 2025 beta wakabwe mutharimi monaniria wetu wa mathithio ni Paul Gujiri mbere buru ngucugiri nkatho cia mwanya ni bwega nonto gwitana mbere kurumirira ugitani na batu ikinya gwa ikinya nonto bwaku amuni tutikite nyumba ya nteto ira iri na igweta katetune ka Mero kuma kireni ikirwe asante sana ukolelunya gwitana mbere kwaranira na batu na tuthingata kiri mitandao ya kinande at Meru TV Kenya kiri Facebook at Meru TV Kenya kiri YouTube na kiri mitandao ira yonde ya kisasa ya majenzi. Tuko live Facebook na tu live kiri YouTube ninge kiri Signet go live na Kenya kiri Pang Meru TV na rua to ke kubanganira manto kadomba ngethira ngikumenyithia manto kuma maturene na aria digibetu banteto bakinyite idigidio na kutigira ni bakumurika jara najo jabata kuma maturene nyumene tukethira tukiorokera kiri jara najo ni rwaria rwa ntuka tukimurika karata kiuthige siasa 2027 mugeni wetu narua uri urakumerera matagiti kia Abo Central nwe bwana Stephen Mongera kethira gitutethia kubuya jara jethirite yagitana mbere ntuke narua kiri garo ya MCA County Assembly ya Meru ninginya siasa ira igwetana mbere muno by election inya ira iri Nteresha Bere North ira iri very consequential gatigati ka upinzani ninge thirikari giti kia Professor Kithure Kindiki ki sialela nonto bwa kithurano ki nkirano mirandi ya witina mbere iriku ethirite akithithia meri imikai nyuma ya kwewa muthio yo witithia na mbere thirikari ya county ya Meru agitariria mibango ekeningi agika mawirane iguru ya mawirane nayo nijara kethira kingiria akari kuma maturene dena odena guntu kadetune ka Meru riboti durani mandiko yetu anteto mutuge wa Kiambe. Gavana Mutumanto Ithingia narua kinyite ikarone bia mbunge ya kaunti ya Meru nonete mwekejo wa kurita ntumiri yawe ya merekere ya Meru nyume ya gutonya wabici ne gavana wa Meru mieri 8 kurukite iri ntumiri ya mbere ndene ya miaka 2 na nusu ya muthia ya ritimu wa kene jwa ngiri 2024 wari gavana Kiraitu Murungi utuma kiona kanya ka gwika weru ne ngugi aritirete ya Meru kuma gutonya wabici ne ngugi yawe ya mbere buru yari kugwatania tongere na kinya Meru na kureta thiri na urumwe nyuma ya kuringithanwa mitune wari gavana tira mwingi mwaka jojo akigina bagitenga milioni 600 kiri kugura ndawa na mathaga ja utungata. We have $1 billion in instructional materials for all 779 ECD centers and also allocated 50 for our learners. Mr. Speaker, sir, to improve the quality of teaching, we will undertake capacity building for 30 ECD education officers and 2,400 teachers across the county. Mutuma nkuruki na thurite na kwatha obici ya Attorney General kuona utonga bwa Meru ne bugukarua. The Office of County Attorney shall continue to work closely with department and this honorable house to protect public resources and uphold rule of law. Na kiritagarira ukanana na marando ja thirikari jara jarundanirite. In my administration, with the support of this honorable house, we have provided necessary legal guidelines and laid down strategies aimed at increasing all source revenue. Kiambi
Kumania na ripoti ya Mutugi Kiambi ige rwaria rwa Gavana Mutumanto Edingia garone ya MCA County Assembly ya Meru agitariria mawirane jara thirite akinge na ngugi ira cithirite kirutwika nyuma aiko ya utongeria kana gitikia Gavana wa Meru Meri na ethiri kiuri ke bata ntuke narua ithiro kerana batu gukirukira mutandao kina Facebook @Meru TV Kenya kiuri ke bata kiri kuringana moni jaku witi na mbere ne bwithirite bugikinya maturene rungu rwa utongeria bwa Mutumanto Edingia akiurike batantu kenarua kuringana moni aku witi na mbere ne bwithirite bugikinya maturene nyuma ya gutonya obisine kwa Mutumanto Edingia ranira batu tukethira tugitegera na kumuramura comment shaku gukirukira mutandao wetu akina Facebook @Meru TV Kenya tukitena nayo tutegere maendeleo maturene nteresha tigania East wandi ya Dangatha tora cia Mukonga na Rorie naria bari na gya kukenera nyuma ya kuthondekerwa kwa barabara ira itukite kinyamara kiribo kwa igita rira ya nandi ni bakathite ri ria uthondeki bwa barabara bagikatha mubunge wa Mpuru Abori ni kiria bakuga na ikitukiriro kiao ninge kubathondekera barabara bara Dangathe ni aragirite antu beguru na kisindi gya kuitha bikibiki kwawe badi tukulukira thine impinge muno mwekoro tete matanete mwekoro mpoka matona na itanda bibia rutara akikinyara akukua aikinya bira ukara bibi kuthukanga ndi nkura mweshimiu ibwea mwathania mongongele nyame yake mingi au mboto bwethirinya saiti ya tubwethiritie atongongele bibingi ankua ni Murungu amutharime na mwikaike yake mingi badi tutekemenya gwita inya na siliva kamwelenea ito gucokeria ngatho twikura ibwega no ntubangugira enjega gwamba uturutira ire akariwa wite njira ucoki ngatho kiri mubungo shombe katiganisti Mpuru Abori ibekito ira ne bakomba kwetha kimuringira kura kiri kithrono kitwite ke mwaka 2027 bakiwa ngoichiawa ni chombe cha kwethira ikionekana kuntuku nkiripotira Meru TV kumatia ni Bechanda Mmuturia wa Thirinja kagitina kau munini wa Chibo Nteresha Nkandone wandini anatho nwe Joel Kirema na shumiriti akiruta mukana John Morito kiribara kugani antu agima antu ili alimu baraba kwangaratania uturo bwa ana bashukuru ore bari rothene rwa December muno kubatonya kiringo ge injumo irio kubaikira malorine kubakamatithia nku ninge kubatonya kiri utui wendia bwa mira akiruta mukana John Morito akiuga bakaithira bagikinyithwa kiri ikongolo bya mawatho baraba kawatikana na atia ya gutumira bobo Nteresha Nkandone nibonekete bayetumirwa boboe nitonga bikumenyekana kukamatithwa nko amwe na kinya wetu twethumira untu sibo wanteri yenda tetemukana na kuate antu bo bonde bakutithiana nguiji bakethira bakekirwa mpene nonto mwana mununu ora wa skuru atibati kwethira kirite ngui mwenye iji na endetha inika kinyete kanyaka antu baba umekwethia ni bakureka na kethira tu bakomba kwethia bekinyithu ikongolone bya sheria ndio kama tanzi ya muro mutoko ndio kama tanzi sasa mtaka biashara gani hiyo hatutaki no mona stores mtu agese store yewe ya mira kwa mekandika no tuko store ngira reka mukunji itenda roe kandikwa antu watu kumako bande store ku ya mira ufunge store yako ya mira kama umemaliza kazi ika handout yamba akiwa na baba inge bakomba kwetha bakiorapo na kuremoni weta skuru nonto botumira ndawi sembogita na thainde mantu yangini ya Meru nonto mwana kinya eta skuru ira ya college kana uyukania baborisi akomba kwethira kithimwa mugana yura atumirite ndawa sembogita na inde onekana na atumirite ndawa iji kana semwere atomba kwethira kinya akiona ngwe watoto wetu maneno ya miandarati muache mara moja ambieni watoto wenu waache miandarati colleges uiteta college wekirwa fingerprint ukoonekana kithira wota akunda mandawa ya kulevya mwana akawata na re moita college na utupa mandawa ya kulevya kidimikira kira bwitheru ara sibitari deru akretu kwenda kubwitheru college mtuko ya college kabwithia yongwa test ya drug so tafadhali tuacheni drug Nkiripotera Meru TV kuma Nkandone na Thowandi Gembe North Mbeta Mukiri
Kene na Meru National Park ni ndene ya Kibangwa Kithangene Kanjo ni baumirite na guteta nontu bwa njogu iria iciithiritwo ikibacumbura ikiuna rweo na igakinya na kibo ngai tuteseka na tukono aburu abatu tutathoma aciari betu ibagire chanjia tuthomethia na inya na twi twina rubu nene sana nontu ana betu bati kuthoma mwana wetu atiuma akila kanjo itukira njogu mwana wetu atiuma itekethanga primary itukira njogu na itukira mbiti so ana betu bacoka batuika twina mbande nene mwana arethe kurira maruke mukuru na mwekuru no barare kurira njogu kwa upaki iyake tutengete batu antu bakithanga tubarera nyumo ciao baba KWF ndi abate shulikira nyumo cio nyume cio mye biele no to actually antu bairi ni batengetwe muno na ibasumbukite sana no to ende itari othe tutura thi nene to era antu bothe baba batio shulika kwa tu abate shulika lakini audie to bato macio mye biele tioma mwana kana arete kana thuraniria ta cukuru so kinya fi ya gocwa fi mbinu cio cwa fi tamami ari ya musirukire ayarukire ari ya mame nuntu arere kurwana njou sasa ndo murume ono wirigirite kwari kwengo gya karuta museyo amenyeka mento murume Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Kibangwa Nandi tutegire kiriro nayo ni matheta yatongiria bamatura kuma Nkobo ni gicigo mbunge kia South Imenti bare bashumiretie kuga tutikwenda mawirani iguru ya mawirani yatina ikinyiro gutina uritungoge mirigone ya Mumero ni kiraba kuga asiasa na tongeria ni baithirite bagithilunka guntu dena odena bakiruta mawirani iguru ya mawirani na ini mawirani yatina ikinyiro ndwaria Mr. Mutuma ngavana ni maendeleo na ugaithe ugari unu amshua nite kwa gura goton 27 buru amshua nkurukia biashara baba ni bagwanithenie miario ya ngavana ujo na ngono cia Kamankura bakiorotera wagibwa maendeleo South Imenti na mono taunine ya Nkubu rita maendeleo yoneke Meru tutikwenda miariri tutikwenda rwari yake thaiji tha miake gu iretigere ni mikai so turenda mantu ja kuonwa tutikwenda mantu ja kwirwa kana mawirane thithia tuone Nkubu ngwitikia ki Meru county onde ogwekari njumura uthi tauni ingi na Marinya still chaura Nkubu tauni ikari so tukoria ngavana no gutwira no thithia ngugi on the ground ya mwananchi ari kuminyira manyire tongeria women rep wa Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni kiraba kuga inya nyuma ya kwirwa bo bacuthuranie na kuthondeka ikundi mwanya bebo barabatuire na mawathe kenda baguneka na mbeca cia ngav gutinya shiringi bararinge ritho kumakire obishi ya Susan Ngugi Mwindu nandi irombare yao ni kire mujumbe wa Ekoro County A ya Tharaka Nithi gwikwa kiriro kyao na gukaya kwao ningi na bo baithira bagitetheka gukirukira kigina gitengeri Ekoro kya ngav nyamera kura cheto kiguoni na jare guma koyo tafadhali na kuma kuthurwa mware olongamete uona tutakuona na no goya gucokia nkatho turirikane antu ba mawathe ende tiangi tukagarura katiba tuge mama chini endele ko mama na agwe kwa mito lakini etito chugurekagira arantie kana na yeka macharia ya ganu tukiringa kura ende kira mama kaunti bayage rukorotha bai arare waigwa kegwa na turirikane bai aiko turirikana nari anitio akaya maketha akaya maketha aida guketha ende ndio marima Nio riboti kethira itu ikimbriki yetu ya mbere akiri metha ya Meru TV ni bwega muno no ndabugita na mbere kurumirira
tukethira tugicokera tugitegera ingi ira andiki betu bante to bandu gitonya kirurwaria rwa batan tukenarua tukithuya mwerekera jwa siasa county ya Meru kiuthe karata ka 2027 kiri siasa cia one term na two term indi rigana kirigetu kia batan tukenarua witana mbere kwarana na batwe narua nirio governor Mutumanto Ethingia akwaraniritie na Meru arigarune ya mbunge ya ma MCA kumikithithia ni mirandi iriko ithirite igikinya maturene ni witina mbere bure ko ithirite bwe kujirwa ninge gitana mbere gwika mawirane gwitithia na mbere ngugi irakuga ni abata ya gukiria Meru gutwika a prosperous people ni kiuria ke bata okethira gitucokeria gusurwaria rwa governor kiri county assembly gukirukira mitandao yetu ya kinande Facebook @Meru TV Kenya, Facebook @Meru TV Kenya. Ogitwira kuringana na uwe kuringana maoni yaku nitia wamukire ntumiri ya ngabana Mutumanto Ethingia ari county assembly ya Meru na ni weti na mbere buri kuonete na magaruku jari kuthi at 0114-190-962. Meru TV, Chionere Mwanya. Bwega muno nonto bwite na mbere kurumirira Meru TV tambiririe na nteta cigi mutaratara jwa kithirikari jwa nyota program jura moroto jwaju ni gutigira mbembithi ni bakonjorithwa kiuchumi uria kwithirite kuri na kiriro kuma kiri mbembithi muno jenzi nya gukurukira mitandao kinande kunyileka kwa kiuchumi ningi mpangatano ya uchumi ndi gorone bagita na mbere gukinyeria mogaruku gikundi kia mbembithi kuma mwiri oywa yembe narua ni bamukire mauritani gukirukira mutaratara jo naraba ikinyithirie cukuru ya Maua Primary kenda nabo baithira bakewa mataro yeigi utumiri bombesha baribari ira bakethira bakinenkerwa kuma kirithirikari gukirukira mutaratara jo jwa nyota riboti thirwa ni mwandiki wetu Anteto Komewa Mutiga. Mbeu mbithi kuma mwiri uyu wegembe South ruari ibethirite bakirikia kuthomethuma yakoni mbesa cia nyota na ura babui witumira uciokirio turo ni mutaratara na yuo yuithitu na mbere ni thirikari ya Kenya Kwanza watanirite na banki ya yuatetheria